Дагы бир жолу ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Биз бүгүн Араван районуна, Араван шаарына келдик. Азыр накта базардын жанындабыз. Дароо байкалып турат. Берекелүү, кутка толгон шаарча базарчы экени. Тетиги жагында мөмө жемиштер тарабы бар экен. Ал эми оң капталында кийим сатуучу, жана башка тетиктерди сатуучу базарчылар бар экен. Азыр киребиз. Бышыкчылык Араванда негизи анар, жүзүм, мына ушундай мөмө жемиштер аябай мол болот. Тетиги тизилген жерлерди азыр өтөбүз, көрөбүз, сурайбыз. Сиздер да кызыктар болуп жатсаңыздар, берүүнү күзөтүп барыңыздар. Албетте берүүнү алып барган мен Акыл Мурзаев. Буйрса Кыргызстайым каналы дагында болсо сиздердин кызматыңыздарда. Айда беха. Сүрүңүздөр. Пешеходдон өтөбүз. Акырын. Ошону таң калдым, аябайчы. Ошто деле көпчүлүгү пешеходдон өтпөйт, бирок Араванда пешеходдон өтүшөт экен, бүт баары. Акырын өтөбүз. Буга чейин Аравандын көчөлөрү андастроон эмес эле. 2 ай башта мына ушундай тартипти киргизишиптир. Эмнени билгиңиздер келип атат, сурайбыз. Көрүп атасыздарбы? Мына бул жүзүмдү көрүп атасыздарбы? 60 сом. Ошко барсаңыздар, ушул жүзүмдү эле 100 канчага аласыздар. Мына жүзүм 50 сом экен. Мунусу дагы 50 сом экен. Кулпунай 130 сом экен. Көрүп атасыздар. Бул киши анжыр окшойт. Бул жүзүм дагы 50 сомдон экен. Аба кандайсыз? Тынчпысыз? Не берейин? Алма, шабдол, жүзүм. Шабдолар канча? Шабдоллар 50 экен мына. Мына бир пакет алмаңыз канча эже? 100 сом бу. Азыр алып кетем эже. Сүйөмканы бүтүрүп алайын, алып кетем азыр. Мына ушундай жалпы кыргызстандыктар Араванга келсеңиздер, аз эле акчага 1-2 пакет продукт алып кетсеңиздер болгудай экен. Мына сиздер көрүп турган 1 пакет алма 5 килограмм экен. 100 сом дейт. Елестетиңиздер эми. Мына алма сиздергечи. Алма дейсиздер. Көп береке толгон. Жүзүмдүн жалбырагы менен го таксыр. Сизденби? Канча тең? 70 сом. Килограмм 70 сомдон. Машалла. Араван сонун экен, Араванчы. Аравандан келип продукт кылат окшойбуз. Ой, мынакей мөмө жемиш. Бак, тарак. Бадырың канча экен эже? Бадырың мынасы 40 сом, мынасы 100. 40 сом, 100 болду. Машалла. Мол жүзүмдөргө өтөлүшүңүздөр. Жүзүм канча экен эже? Жүзүм 80ден 70. 80 сом, 70 сом экен. Машалла. Сом. Авамдан сурайлычы, авамдан. Анарлары бар экен. Аба кандайсыз? Тынчпы? Анар канчадан болуп атат? 60 сом. 60 сом анар экен. Жүзүмчү? Жүзүмдөр 70 сом, 80 сом. Машалла. Араванда жашайт окшойбуз келип. Ага. Арзанчылык го аябай. Көрүп атасыздарбы? Бүт баары эле 60 сом, 70 сом, 100 сом мына ушундай арзанчылык. Бул жагы продуктовый магазин экен. Ал жака кирбейбиз. Эле чыгабыз бул жака. Шабдал канча экен эже? 120 сом. Накчы? Нашман деп коёбуз, эмне дейт? 150 сом экен. Сом. Мына анарды караңыздар, Муну канчадан сатып атасыз? 60 сом. Машалла. Аравандыкы бу? Келе бересиздер. Үйдө барбы эже дагы? Келсеңиздер аласыздар могу жерден. Мына кара жүзүмүз канчадан болуп атат? 70 сом. 70 сомдон экен. Продуктаны караңыздар. Тарус канчадан экен таксыр? Тарус негасы жок. Негасы жокпу? Көрүңүздөрчү. Продукталар ушундай экен, туугандар.
Qandaysiz? Sizmi? Nesi olыңыз? Yumuşak şapka olaydı o. İçkeri giriyoruz, yürüngüzler. Şaşlıkları. Qandaysiz? Şaşılıkta aylantasizmi? Qanchadan ekan bu şaşılıklar? 70 so'm go'sht, 65 so'm qiymat. Maşallah. Жүзім қаншадан екен aka? Maşallah, жүзімді қараңыздар. Данақ қой, тұнықтығын қараңыздар. Шабдалычы? Шабдалы 120 екен. Соны. Продуктаны аралығында қылыш керек екен. Майда чүді. Үме жемеш. Еже қандайсыз? Содаңыз болып отау? Чақан базар. Осындай болса дағын берекелі арзан базар екен. Помидор қанша екен, еже? Бас қанша екен? 40 so'm. 40 so'm ekan pomidor. Mana жүзімдер. Qarab qarab жүзімдер көріп отырсыздар. Bundan var iken bundan başkası yok. Анаған болгарский жүзім. Продуктовый вариант екен. Айланасы бүт. Сәуіз сұрайды, сәуіз. Үкем сәуіз қаншадан екен? Сәуіз. Мынау 50 сомдан. Продуктовый арзан екен. Қандай сезі? Соданыз болды отау? Мына шындай туғандар. Ай, арзаншылық. Береке, арзаншылық. Қысқасы. Мешок тауып бұл жақташы. Опты масаңыздардан бол өткен. Мешок. Аравандың базары мына шындай. Көтеріп тұрып өтет екенбіз. Ақырын шығат екенбіз. Pomidor qanchadan o? Pomidor 25 so'm. Qo'ysangiz? Qisqaryapti. Maşallah. Mal pomidorlar aravanda 25 so'mdan ekan. Kilogram qanchadan o? 25 so'm. Maşallah. Hakikaten to'xtang, birer qarab qo'shqa. Sodangizni bersin. Az syomkamni turaydi. Ana arыңызchi? Onlar 50 so'm. 50 so'm ana. Kami var. Kami var onda. Uyda barmi dehqonchilik bu? Dehqonchilik. O'chirib qo'yilgan, dehqonchilik. Yo'q, o'chirganim yo'q. Syomka ketdi-da. Nomeringiz yozib qo'ying, bo'lsa klientlar chalaveradi. Yozib qo'ying. Aytib qo'ying nomeringizni. 0999 55 27 49 nomerini çalsanızlar, mınal pomidorlardan, mınal görünüp turgan anarlardan alasızlar tuğanlar. Pomidor 25 so'm degen bir gana aravanda görөсүздөр. Жакынкы Ошко барсаңыздар 25 so'm эмес, 50 so'mдан карматпай билбейм. Негизи накта дыйканчылык помидор экен. Bozar bütün tokşat şunu menen. Akırın kaytağız. Akırın jönöyüz. Kalempir kançadan nece? 40 so'mdan ekan opan. Dihqanchilik mı? Dehqonchilik. Kalempir 40 so'm ekan. Bolgarisi kecha? 15'ten. 15'ten. Maşallah. Ana sizlerge anar. Arzançılık. Aravanda. Almalar aябай pişiptir. Alma alabыз, anar alabыз, жүзім алабыз, ақырын шарға қайтып кетебіз. Негіз сол мүмкін. Келе бересіздер. Біз қайттық, араванды жиынтықтайыз. Бұйырса сіздер менен Ошто қайрадан жолығышабыз.
Амандықта жолугушканча. Албетте комментарийге жазууну унутпаңыздар. Кыргызстан тез кабар, күн желеси, чабарман каналдары буюрса жалпыңыздардын кызматыңыздарда боло бермекчибиз.